Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza. Turi ku cyumweru cya tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Turi TV Diniani Kote, mudukore subscribe, mudukande like, share, tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, birimo amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tutizimbye mu magambo ngo bihagaze bite ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibara ryaguye nkuko bigaragara, ngira ngo mwabibonye muri video dutangije inkuru yacu, mwabibonye neza yuko ibintu byamaze kugenda bihinduka. Haravugwa kuba aka kanya muri iki gitondo cya kare rwose icyitwa itumanaho ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ryakomeje kugenda ari ikibazo, aho bivuga yuko jamming zikomeye cyane zikomeje kugenda zigaragara hara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Harakekwa yuko inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zitangaje yuko zishaka gukora akantu hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport cy'i Bujumbura. Biravugwa yuko rero habayeho yuko inyeshyamba za M23 by'umwihariko intasi zabo zamaze kugenda zigera kuri kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, ariko nanone tukiri aho ngaho hariya mu gihugu cy'u Burundi turaza kugenda tureba uburyo bizindutse, by'umwihariko ku mugabo bita Reverien Ndikuriyo. Ibara rikomeje kugenda rimugwira, cyangwa se mu byukuri ibintu bikomeje kugenda abimuhinduka. Son Excellence Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo nibwo yahererekanyaga ububasha na João Lourenço w'igihugu cya Angola mu kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiriye kuba agiye gusoza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo bwose bikomeje kugenda bigaragara yuko akomeza kugenda ayigiramo uruhare mu bwo kongera abasirikare b'Abarundi hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo nkuko twamaze kugenda tubabwira. Turakubitira muri politike y'igihugu cy'u Burundi, turebe amakuru azindutse avugwayo. Nimugoroba ku munsi w'ejo nibwo twabagejeho amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyamuneka yamaze kugenda atanga itegeko rikomeye cyane ryo kongera ingabo ku biro bikuru bya Presidence ndetse na radio na televiziyo by'igihugu, nyuma yuko hari hakomeje kugenda hikangwa yuko haba hategurwa kudeta ikomeye cyane. Ariko nanone garde presidentielle cyangwa se bamwe mu bashinzwe kurinda ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga yuko bahongerewe ku bwinshi, aho bivuga yuko nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye izi nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no kuyobora iki gihugu cy'u Burundi ari ibintu bisa naho bigiye kumugora, ndetse biranavugwa yuko ashobora kuza gutakaza ikibanza mu bagumyabanga ba CNDD-FDD, ndetse no kuba yaramaze kugenda agaragaza yuko afite umugambi wo kuba yakongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027, nubwo bwose mu ishyaka ayibereye umuyobozi mu by'ukuri bo bataranzura yuko ariwe ugomba kubaserukira. Amakuru kandi turi buze kugenda tugaruka ako bijyanye na Reverien Ndikuriyo nawe ukomeje kugenda aba icyatwa hirya no hino ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyuma yo kugenda agaragara muri kese zitandukanye. Murabizi neza ko mu minsi yashize Reverien Ndikuriyo yaje kugirana ikibazo gikomeye cyane na Angelina Ndayishimiye, umutambukanye wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone hari kugenda havugwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba ari mu mugambi ukomeye cyane wo guhunga igihugu, ndetse akajya kwifatanya na Twirwana akajya kwifatanya n'uwahoze mu by'ukuri ari umusirikare mukuru hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, General Niyombare ndetse n'umutwe wa Red Tabara. Bikavugwa yuko rero uyu mugabo ngaro gucungirwa hafi kubera ko yamaze kumaramaza kongera kwiyamamaza cyangwa se kongera kugira kwiyunga na Perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe ayobora iki gihugu cy'u Burundi, kuko mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo nawe yagaragaje yuko afite umugambi nyamukuru wo kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yamaze kugenda ayandika izina mu mbonera kure, ndetse n'abaturage b'u Burundi bamwe bagenda mu by'ukuri berekana yuko uyu mugabo yaba ashoboye kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, dukubitire ku mubano ukomeye cyane ukomeje kugenda ugaragara hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na bamwe mu bayobozi bo muri Afurika. Tuza kureba ubita Dangote ugiye gukora ishoramari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko benshi bakomeza kugenda abatega iminsi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri atazabasha koroshya ishoramari ku bashoramari bashaka kuza gukora business zabo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hari n'impungenge yuko ruswa nibura ry'igitoro bishobora kuzagenda biba imbogamizi yuko iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri cyakomeza kugenda kibona abandi bashoramari bagishoramo muri secteurs zitandukanye, yaba mu bucuruzi, mu buhinzi ndetse no mu nganda, nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agaragaza yuko yamaze kugenda yoroshya ishoramari. Nibyo kandi rero reka dutangire rero amakuru yacu
nk'uko twahereye ku ngingo z'ingenzi tubibabwira, biravuga yuko mu gitondo cya kare indege zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu by'ukuri zabaye nk'aho zihura n'ikibazo gikomeye cyane kirimo icyo bita jamming cyangwa se kuba zaburaga itumanaho rikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko rero mu mugambi ukomeye cyane M23 imaze iminsi igaragaje yuko yaba ishaka guhagarika ibikorwa bya gisirikare ndetse birimo biragenda bitegura ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye, harimo no kubuza indege z'amasosiyete y'amahanga, harimo kubuza indege za gisirikare zirimo zirahagurukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye Airport, zikajya kubombarida ibice bitandukanye hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero harimo haranugwanurwa amakuru yuko M23 ishobora kuba yamaze kugenda yohereza intasi kugira ngo zijye gusa naho zikaminga cyangwa se zikaminga down icyo bita itumanaho ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho bivugwa yuko ubu kuri aya masaha ingendo zisa naho zahagaze z'indege nyuma yuko mu by'ukuri byagaragaje ko bishobora kuza guteza congestion cyangwa se inkomyi hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Abaho rero guhitamo kuba izo ndege ziretse guhaguruka kugira ngo barebe mu by'ukuri icyaba akiri gutera iryo tumanaho risa naho ryamaze kugenda rigira ikibazo. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zo zamaze kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri ziteguye guhangana na leta ya Gitega, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we umunsi ku munsi yohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Minembwe, Mikarati, Mikenke ho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, kugira ngo mu by'ukuri bajye gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Ariko M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko itazabasha kwihanganira kuba ingabo z'u Burundi zirimo zirongera ku butaka bw'igihugu cya Kongo kujya kubangamira abanyagihugu. Bikavuga yuko rero yaba ari nawo mugambi ukomeye cyane inyeshyamba za M23 zaba zatangiye kuba zatera kira kibuga cy'indege cya Bujumbura kugira ngo bahagarike ibikorwa bya gisirikare birimo birahakorerwa. Mu minsi yashize kandi mwakomeje kugenda mubibona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yaraturutse mu gihugu cya Dubai yari yitabiriye inama, ndetse benshi banagaragaza yuko yari agiye mu buryo bwo kwivuza. Biravugwa yuko mu by'ukuri atigeze yururukira kuri iki kibuga cy'indege kubera ibibazo by'itumanaho bikomeje kugenda bihagaragara. Bikavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yururukiye mu gihugu cya Tanzania afata imodoka ziba arizo zimugeza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bisa nuko byagenze umwaka wa 2015 ubwo Petero Nkurunziza yakorerwaga kudeta ndetse akifashisha umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania, akambuka akisanga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko yari yamaze kugenda akorerwa kudeta n'ikibuga cy'indege cyamaze kugenda gifatirwa. Amakuru rero bakavuga yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye uburyo yaba arimo arakoresha muri iyi minsi bwaba ari uburyo bugaragaza yuko mu by'ukuri haba hari ikintu gikomeye cyane arimo arikeka, kubera yuko icyitwa ikibuga cy'indege ntago arimo arakikoza. Ubu arimo arurukira Tanzania, akaba ariho yafatira imodoka cyangwa se cortege za gisirikare, akaba ariho zimuherekereza mpaka ageze i Gitega. Benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri iyi minsi yaba ari iminsi ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu, no mu gihe yamaze kugenda agaragaza yuko yaba arimo aritegura kuba yakongera gutanga kandidatire ye mu ishyaka rya CNDD-FDD ngo yongere kubarongora mu mwaka w'ibihumbi 2027 ubwo muri iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri hateganyijwe amatora. Bikavuga yuko rero nanone nk'uko twamaze kugenda tubikomozaho no mu gisirikare cy'u Burundi rero ibara ryaguye cyangwa se ibintu byongeye gukomera. Uwo bita General Prime Niyongabo umaze imyaka 13 ayobora iki gisirikare cy'u Burundi, mu by'ukuri nawe ntago avugwaho rumwe na bamwe mu basirikare ndetse n'abandi basivile batandukanye bakurikiranira hafi ibijyanye n'igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa yuko we na Perezida Evariste Ndayishimiye baba baragize uruhare ndetse n'umugambi wo gusenya igisirikare cy'u Burundi mu gihe bagiye ku butegetsi, cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yageze kuri ubu butegetsi igisirikare cy'u Burundi gifite hegemony ku rwego ruri hejuru. Ariko izi saha igisirikare cy'u Burundi kikaba cyaramaze kugenda mu by'ukuri gicika amazi mu buryo bugaragara. N'ikimenyimenyi nuko umunsi ku munsi bakubitwa bikomeye cyane, bagakubitwa iz'amatwi n'inyeshyamba za M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye. Ibi rero bikagenda bisa naho bihinduka. Reverien Ndikuriyo rero nkuko byamaze kugenda bitangazwa, biravuga yuko urugo rwe Nyamuneka rwatewe n'inzego zitandukanye kubw'itegeko rikomeye cyane ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho ari hariya ya Addis Abeba. Amwe mu mategeko cyangwa se amwe mu mabwiriza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye gutanga, nanone yasabye yuko inzego zitandukanye
z'umutekano, yaba urwego rushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru aribo abajepe cyangwa se garde presidentielle, yuko bongera ingabo hariya ku biro bikuru bya presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ntari rushatsi. Ariko nanone RTNB cyangwa se radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi nabyo byamaze kugenda mu by'ukuri bihabwa umwanya, cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye yuko harungikwa abasirikare benshi kubwi ibibazo bishobora kuza kuvuka no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bikozwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero avuga yuko uyu Reverien Ndikuriyo yaba yaramaze kugenda asa naho arenga imirongo itukura, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye ngakaba yiteguye gukoresha hegemoni cyangwa se mu by'ukuri uburyo ubudahangarwa ahabwa n'itegeko kugira ngo mu by'ukuri yikize ababisha cyangwa se yikize abanzi bakomeza kugenda bagaragara mu bikorwa by'ubugambanyi ndetse no gusa naho boreka igihugu. Mu bihe bitandukanye rero Son Excellence Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri atishimiye ibikorwa bya bamwe mu bayobozi barimo by'umwihariko abari hafi yiwe, ndetse binagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda anabubikaho kesi yuko impamvu yagiye asa naho hari ibyo atakoze neza ngo abinoze, nuko yagiye asa naho yoborana n'indongozi mbi cyangwa se indongozi zitari nziza zagiye zisa naho zimugambanira mu bikorwa bitandukanye, ndetse nta nubwo yahwemye kugaragaza yuko mu bagambanyi b'ishyaka haba harimo n'abari hafi mu nzego zikomeye cyane, ndetse ni nayo mpamvu benshi bagarutse ku majwi agaragaza yuko uyu Reverien Ndikuriyo yaba abyihisha inyuma. Reverien Ndikuriyo rero bimwe mu bitangazamakuru byandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abantu be ba hafi bamaze kugenda bamenya yuko uyu mugabo yaba hari ibyo arimo arategura, nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye we aserebura avuga yuko mu by'ukuri yamaze kuwininga membership yiwe cyangwa se kuba bari gukorana mu by'ukuri ari membership ikomeye yamaze kugenda mu by'ukuri ageraho. Ubu rero biravuga yuko uyu mugabo arimo arakora dega zitandukanye, arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo hongere havukemo ikibazo hagati mu ishyaka, noneho bizaba impamvu yuko azasezera, ariko asezere hari impamvu isa naho itumye asezera. Ibyo rero bikaba byamuhesha umwanya noneho gusohoka mu ishyaka agaragaza yuko mu by'ukuri yaba atavuga rumwe na bamwe mu bayobozi, cyangwa se yaba we ari ikibazo ku ishyaka cyangwa se ishyaka ryo ari ikibazo kuri we. Ibyo rero bikahita bimuha avantage yo kuba yakomeza ibikorwa bya politike hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Yewe tutanatinze binavugwa yuko yaba ari mu mugambi wo kuba aziyamamaza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara. Rero bikavugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari menge cyangwa se bisa naho ibintu byamuhindukanye, ariko nanone si we wenyine, hari abandi bari kugenda baza mu madosiye no mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko bamaze kugenda bagumuka, abo bita Prime Niyongabo nawe n'abahungu biwe cyangwa se n'abayoboye nabo biravuga yuko batari kuvuga rumwe. Ariko nanone si mu gisirikare gusa cyangwa se si ibibazo byonyine Prime Niyongabo afitanye n'abasirikare, cyane cyane yuko ari we ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'aba basirikare, nuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe bafitanye ikibazo kubera yuko agenda muhinduriraho amategeko ndetse n'amateka. Ubu biravuga yuko rero mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragirira inzinduko cyangwa se ingendo mu mahanga mu buryo itegeko nshinga rimwemerera, bivuga yuko asiga yakuyeho Prime Niyongabo nk'umugaba mukuru w'ingabo akimika undi musirikare muto. Ibyo ngibyo rero kugira ngo agaragaze yuko mu by'ukuri atize uyu Prime Niyongabo cyangwa se Prime Niyongabo atifashisha iyo hegemoni afite nk'umugaba mukuru w'ingabo, bikaba byamuhesha umwanya wo kuba yakora kudeta cyangwa se yahungabanya yakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nanone kandi itangazo rindi ryamaze kugenda risohoka mu gisirikare cy'u Burundi naryo ryamaze kugenda risa naho rigaruka ku bijyanye n'ibyo Prime Niyongabo mu minsi yashize yari yaramaze kugenda atangaza. Ni itangazo ryasohowe n'ushinzwe communication mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa se muri FDNB, avuga yuko mu by'ukuri igihe ntarengwa cyatanzwe na Prime Niyongabo kigeze kugira ngo abasirikare bafite amapasiporo mu by'ukuri izi pasiporo zabo ku giti cyabo zitari pasiporo z'akazi, yuko igihe kigeze ngo izi pasiporo zidepozwe. Ibi rero byamaze kugenda bitangazwa ndetse hanashyizweho n'ibihano ku muntu wese uzagira uzarenza iyo deadline yashyizweho ni itariki ya 15, ubwo ni ku munsi w'ejo. Bivuze ngo rero
uzaba ataradepoza izo dosiye ziwe cyangwa se izo uzaba ataradepoza mu by'ukuri pasiporo yiwe, mu by'ukuri bizaba bimureba kandi ibibazo bizaba bisa naho bivutse. Turaza kugaruka nanone mu yandi makuru tubabwire yuko abasirikare bakuru ab'iki gihugu cy'u Burundi baba barimo baragenda bategura kudeta. Igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu ntago byoroshye muri iyi minsi, nyuma yuko hakomeje kugenda hategurwa amatora azaba umwaka utaha, umwaka wa 2027, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kwakira inkuru itari nziza kuri we yuko ashobora kutazahabwa umwanya wo kuba yakongera kwiyamamaza mu ishyaka rya CNDD-FDD kubera ibikorwa bitandukanye bikomeza kugenda biranga ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bagabo mu by'ukuri ukomeza kugenda ashinzwa gutesha agaciro abantu bize ndetse akanashyira abantu binjije batandukanye mu mirimo ya leta. Izi saha rero igihugu kikaba gikomeje kugenda kigwa mu manga kubera amahitamo ya politike uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye ashyiraho ndetse no gushyira imbere abo mu ishyaka rya CNDD-FDD, akaba yabuza umwanya cyangwa se yabuza amahirwe abandi baturuka mu yandi mashyaka kugira ngo abafatanyirize hamwe mu by'ukuri mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turibuze kuzagenda tureba nanone indi ngingo ikomeye cyane, aho bivuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe yamaze kugenda aritsira, ndetse ibi byose birimo biragenda birategurwa biravuga yuko yaba abiri inyuma, ndetse n'uwo bita Mama Denis Bucumu nkuru nziza, uyu nguyu nawe ukomeje kugenda aba ihwa ry'umushubi mu kirenge cya Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana gatanu kuri gatanu. Turaza kongera tugaruke nanone mu ngingo nkuru turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe tariki ya 12 yari yatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Uyu nguyu ni generali Prime Niyongabo, mu by'ukuri yuko abasirikare bose bagomba kuba bamaze kugenda basoza kudepoza amapasiporo yabo nk'uko bigenda bitangazwa. Rero igihe kikaba cyageze, ariko nyamuneka amakuru agaragaza yuko mu bagombaga kudepoza amapasiporo mu by'ukuri benshi mu basirikare bakuru mu by'ukuri ntago bigeze babasha gukora iki gikorwa. Rero bikavugwa yuko n'ubundi mu gisirikare cy'u Burundi nanone intambara ikomeye cyane yakomeje kugenda yaduka, nyuma yuko kandi amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko hari abasirikare bari kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ari abasirikare mu by'ukuri batari kubona amikoro kugira ngo batange igiturire kugira ngo ababuzwe kuba bajya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ahubwo bukurikije ruswa ikomeye cyane irimo iragenda irangwa mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare badafite amikoro ari bo bari kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kuko mu by'ukuri abafite amafaranga bo baragenda bayatanga kugira ngo bahabwe cyangwa se nibajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turaza kugenda tureba akajagari gakomeye cyane kari mu gisirikare cy'u Burundi, tuze kugenda dushakisha tubabwire amakuru ya Red Tabara. Yararimo aravuga yuko iyi Red Tabara yaba iri mu bice bya Cibitoke tayari yamaze kugenda igerayo, nyuma yuko kandi hari andi makuru yavugaga yuko hari imyitozo ikomeye cyane bahabwaga n'inyeshyamba za M23 hari ya mu Cibitoke kubw'umugambi ukomeye cyane iyi Red Tabara yaba ifite mu by'ukuri ngo kugira ngo itabara abarundi nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Turaza kugenda tureba uruzinduko rukomeye cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yagiriye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, aho bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye guhabwa inshingano zikomeye cyane zo gukora amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse amakuru akagenda agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bimwe mu bikorwa bishobora kuzamubangamira na politike mu gihugu imbere, kubera yuko mu by'ukuri bavuga yuko uyu mwaka ari umwaka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakabaye akoresha ingufu no kugira ngo yigarurire imitima y'abaturage b'abarundi, kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri bakongera kumuha icyizere cyo kongera kuyobora aba baturage b'abarundi. Ariko nanone bikavugwa yuko uwo bita Ndakugarika cyangwa se Gervais Ndirakobuca niwe urimo uragenda ashyirwa mu majwi mu buryo bukomeye cyane yuko ariwe ushobora kuzatangwa nk'umukandida perezida n'iri shyaka, nyuma yuko mu majwi bikomeye cyane havugwaga umugabo bita Reverien Ndikuriyo, ariko ibikorwa bye bikomeza kugenda mu by'ukuri bituma benshi bamutakariza icyizere. Ngira ngo murabizi neza yuko mu minsi yashize uwo bita Reverien Ndikuriyo yagaragaye mu yindi kesi ikomeye cyane, nyuma yo kugaragara muri kesi yo gushyamiranya n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye bapfa ku magambo uyu mugabo yatangaje ubwo bari mu ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere. Mu by'ukuri rero ibi ngibi bikaba byaratumye uyu Reverien Ndikuriyo agenda atakarizwa icyizere, kubera yuko benshi bamushinza yuko ntawe yubaha, benshi mu bayobozi mu by'ukuri nta numwe yubaha. Ibi ngibi rero akaba ari byo
byamaze kugenda bituma uwo bita Ndakugarika ari we ugaruka mu majwi, ndetse bikavugwa yuko ari nawe ugiye guhabwa umwanya n'iri shyaka riri ku butegetsi hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba arimo mu minsi yiwe ya nyuma, kubera yuko iri shyaka rya politike mu by'ukuri ritazigera rimutanga nk'umukandida perezida. Akaba ari byo bikomeje kugenda mu by'ukuri bituma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bigenda bimuhindukana 5 kuri 5. Rero nk'uko bigaragara hari andi makuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'umwuka ukomeye cyane, kandi akaba ari umwuka mubi ukomeje kugenda wumvikana Igitega, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu ibanga rikomeye cyane yamaze kugenda agambanirwa n'abasirikare bakuru, by'umwihariko barimo Prime Niyongabo agerageza gushaka gukura ku butegetsi bwo kuyobora ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakavugwa andi makuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agwiza abanzi. Nk'ubu ngubu byamaze kugenda bimenyekana yuko inshingano zo kuyobora igisirikare cy'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye hanze y'igihugu azambura umugaba mukuru w'ingabo, ndetse bikavugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri akaga gakomeye cyane kaba kagiye kuba akamugwirira. Andi makuru kandi dukomeza kugenda dutohoza dukura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko nuko bigenda bitangazwa yuko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira ariryo rikomeje kugenda riba akaga gakomeye cyane. Byamaze kugenda bimenyekana yuko uwo bita uhagarariye MONUSCO cyangwa se mu by'ukuri uyu nguyu ni umunyamabanga wa MONUSCO hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, niwe wamaze kugenda atangaza yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo igomba kugenda ihagarara, ndetse asaba igihugu cy'u Burundi yuko kigomba gukora ibishoboka byose ingabo zacyo ziri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro aboneke kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, yuko iki gihugu cy'u Burundi kigomba gukora iyo bwabaga kigacyura ingabo n'abasirikare babo basanzwe bari hara ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bishobora kuba bitagiye kumworohera, kubera yuko hari imyiteguro idasanzwe irimo iragenda ikorwa n'ingabo